जन्मनि राबानि जानानै दासिमबो दिनैबो खुद्रि सानाया जायगा जायगा सोलिगासिनो। दिनैबो एसआई जन्मनि राबानि थार बिजिरनाय नागिरनानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव गोख्रोङै खुद्रिसारदों राभा हारिनि रायजो राजाफ्रा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव इस्लामपुरनि 3 नं राजा लामायाव गोबां हौवा हिन्जावफोर ओंखारनानै गोख्रों खुद्रिसारदों आरसुआ। बे समाव आरसुनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां राभा हारिनि रायजो राजाफ्रा राजा लामायाव ओंखारनानै गारि मथरफोरखौ लाखिनाय जायो। लोगोसेनो बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों एसआई जन्मनि राबानि नखरा थार बिजिरनाय मोनागौमानि गोख्रों सोमावसारलांबाय थागोन होननानै आरसुनि दैदेनगिरिफ्रा सरकारखौ हुमखि होयो। आईएस जन्मनि राबाये माने जेनेके माने हयतो करे पथ दुर्घटना करवाइছিল কিন্তু সেইটো কথা আমি অসন্তুষ্ট কাৰণ আজিলৈকে সিবিআই তদন্ত বুলি আমি শুনিছো কিন্তু আজিলৈকে সিবিআই তদন্ত মানে আজিলৈকে হাতত লোৱা নাই। সেইটো কাৰণে আমি আজি ৰাষ্ট্ৰীয় গাইবাৰ অৱৰোধ কৰিব আমি বাধ্য হৈছো আৰু যিয়ে নহওক যিমান দিনলৈকে আমি মানে এসআই জন্মনি ৰাবাক ন্যায় নাপায় সিমান দিনলৈকে আমি এনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় গাইবাৰ অলৈকে আমি আন্দোলন কৰিয়ে থাকিম। আজি কেই ঘণ্টা লৈছো? আজি আমি 30 মিনিট লৈছো, আধা ঘণ্টা। আমি আধা ঘণ্টা সময় কিনে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় গাইব আমি অৱৰোধ কৰিম। আপোনালোকে কিমান মানুহ গেদাৰিং হৈছে? মোটামুটি আপোনালোকে চাওক, মই ক'ব নোৱাৰো আৰু মানুহকেইটা আহি আছে, ওলাই আছে, যিমান পাৰে ইমান ওলাই থাকিব। এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইমান হাজাৰ মানুহ আৰু চাগে নিশ্চয় আহিব আমাৰ মাজত। আজি আমাৰ যোনটো কাৰ্যসূচী আমি আৰচু আৰেক বিয়াৰ কেয়াৰ ৰাভা গণমঞ্চ আৰডিসি মানে সকলোৱে সংগঠন হাত সংগঠন মিলি কিনে আজি এইটো মানে প্ৰগ্ৰামটো লোৱা হৈছে। আজি ইয়াৰ পিছত যদি চৰকাৰে একো গুৰুত্ব নিদিয়ে কি কৰিব? ইয়াৰ পিছত যদি চৰকাৰে যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে আমি যেনেকুৱা পৰ্যায় যাব লাগে এই ন্যায় নোপোৱালৈকে আমি এনেকুৱা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিয়ে থাকিম। আপোনাৰ মূল দাবী কি? আমাৰ মূল দাবী হ'ল আমাৰ জন্মনি ৰাভাই মানে ন্যায় পাব লাগে। তাৰ লগত যিমান হত্যাকাণ্ড জড়িত আছে মানে অতি সোনকালে সিবিআই তদন্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু মানে উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। আমাৰ অসম 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।